Arsenal kimwe Manchester City ubuso. Nyego nyeganyegane n'Arsenal. Nanubwo umunota wari wuzuye Riccardo Carafiori Burdoza d'Italia nahita bakosora Arsenal kimwe Manchester City ubusa. Yanababwiye ko Arsenal imaze gukina match enye itsinda umukino umwe inganya match ebyiri inganya umukino umwe ariko aho mbariye ku minota 90 mbariyemo n'ama penalty shootouts baba baratsinze match ebyiri bagatsindwa match ebyiri mbariyemo penalty shootouts urumva icyo kintu nepo ebyiri eshatu aho baba baratsinze match eshatu baba baratsinzwe match imwe gusa bagatsinda match eshatu ariko utabariyemo mu penalty shootouts muri pre-season match enye batsinze match imwe banganya match ebyiri batsinze match imwe batsindwa match ebyiri banganya match imwe hanyuma Man City kinnye imikino itatu nta nubwo ari myinshi batsinda imikino ibiri banganya match imwe ntabwo bigeze batsindwa muri pre-season ariko abamufashe kudatsindwa muri pre-season abahembye kubashyira hanze umutoza nk'umuntu w'umusirimu cyane aravuga ati abakinnyi bashya nibaze nibura Bruno Guimaraes yari yabonye iminota kuri match ya Arsenal na Como si yo mukinnyi usa nkaho ari mushya cyane waje nyuma y'abandi mu bashya ko Tizorisi yo pre-season yarayitangiye ariko Guimaraes yagaragaye kuri match ya Como. Iyo match ya Como Arsenal banganya igitego kimwe kuri kimwe yari yakinnye iminota 45 igice cya kabiri cyose Como banganje kimwe ariko Arsenal batsinda kuri penalty enye kuri eshatu so urumva ko we nibura afitemo iminota cyane kandi uyu munsi niwe ubona ko bari guha role ya Declan Rice tembera move Haaland nta gitego aratsindira Man City kuri finale y'igikombe amaze gukina finale 10 kuva yagera muri Man City nta gitego aratsinda ku mafinale yava arimo arahari rwose araryoshye nubwo 15 igiye atarakora kuri Barca Arteta ntabwo aratsindirwa kuri finale y'iki gikombe mu mateka ye reka bose birenze bibiri yakina ari umukinnyi ari n'umutoza inshuro ebyiri nk'umukinnyi inshuro ebyiri nk'umutoza ntabwo aratsindirwa kuri iki gikombe rwose Man City mu mateka yo ntiratsinda Arsenal kuri iki gikombe bamaze gura inshuro eshatu City ahangaha kenshi bitari tayari kuvira kumwe na Pep oya nawe hari ntago byakunda nibyo nkubwira ntago kuva ku bwa Pep nta yazanaga ikipe ahubwo nibyo yadutunguye Enzo Maresca iganye Pep yizaniraga ikipe ya Irahi wayo no kuvuga Riccardo Carafiori urumva muri seze eshatu zose ziheruka mu myaka itatu yose iheruka umwaka w'imikino buruko utangiye igitego cye cya mbere agitsinda ikipe y'i Manchester mu myaka itatu ishize aribyo bwari mu wa gatatu muri Arsenal ni ukuvuga igitego cye cya mbere buri season amaze muri Arsenal mu myaka itatu ishize ubwo nebyiri zaherukaga n'ingiye agitera ikipe y'i Manchester nyuma ya Manchester United na Man City ubwo wayirebyemo cyane City irimo muri izi ebyiri zari zero zabanzaga ni ukuvuga 2024-2025 igitego cye cya mbere muri season yagiteye Man City 2025-2026 igitego cye cya mbere yagiteye Manchester United urakibuka gifungura ibitego bya Arsenal umwaka ushize yego harya cyari kivuye muri corner si yari corner none iyi season 2026-2027 nabwo agiteye Man City aresubiri season eshatu zose zeruka igitego cya mbere Riccardo Carafiori agitera ikipe y'i Manchester Indra Cross bamwita Kaya Vatirukas
rwanyeganyeze Arsenal. Yes, Movitsu n'aba barashi baje bisize insenda. The champions yitwa Nonima Dweke Tristan Chukunonso Fireman. Hereza Eridei, hereza the king, mwite the captain, zamura pasi Aramesu Tozil. Yitwa Kristo City Zorisi umwana w'umugereki w'umubaya cyane. Fama Krabrije yazanywe n'amasiste n'ibitego. Abikora kare kabisa, asiste ya mbere muyandike. Yazamutse mu bicu igira agaca yiturira hejuru. Agusumbira budukodire ugriki Kimazoni Kusanov. Reba neza Kayavati Lucas. Mazabwira witwa Nzomareska Tizana Nyamuneka Mageyi. Iyi defense biragoye ko yazarusyaho. Bwa mbere bayisuzuguye, bwa kabiri barayitobye, barayivuyanze. Kayavata tereka bokati yusa y'umutwe free header. Tsutsuma Man City, Tsutsuma. Tezi ibibazo nyuma y'igene rya Pep Guardiola. Enzo Maresca yayarinye yose, ariko barimo barayititiza. Tsutsuma bebe, Vutura, Fimbo. Tegereza iminota ituzuye 30 bora pirindani. Arsenal 2 Manchester City ubusa. Isoko rirabakeneye cyane. Magic FM. Nyego Gane na Arsenal. Magic FM. Kai wahanzweho no gutsinda ku mafinari. Lucas sunikamo n'umutwe umunyezamu arashya umupira umurusha imbaraga uragenda ugana mu izamu. Iminota 30 Arsenal 2 Manchester City. Nepo ifite bingahe? Irakomerewe, isoko rirayikeneye cyane. Arsenal rwose ku isoko ntirirwa ijya gushaka 11. Aho ni sawa cyane. Mvuze gake ariko kugira ngo atagira unyumva neza. Kuva Tizorisi yagera muri Arsenal amaze gutsinda ibitego 2. Urumva? Atanga assist 3. Ni muzima rwari rw'ibitego 5 muri match 5. Muri match 5. Ibitego 2, assist 3. Christos Tizoris. Former what? Club Brugge. Abakinnyi batazanye muri Swadi no kuba ubutumwa bugenda. Martinelli ngo sinzi ngo bimeze bite. Naba Etani Nwanire babwiye bati uruso rwego. Ushaka amakipe yawe. Maragos. Ahangaho babwira kare kugira ngo Premier League bataza no kwipanga mu mirongo migari. Ba Jesus message bageraho kare cyane. Ntabahari. Abantu message ugomba kuyakira hakiri kare rwose. Cyane. Kubwira ati niba ubuze muri 18 ya hano uri umusiniya uzaboneka he? Nyego nyegane na Martin Odegaard. Arsenal. Magic FM.
mu gihe bari bazi ko bagaruka bashaka uburyo bishyura babanagamo n'igitego cya gatatu bamwita kapiteni Martino de Erirey The King yavuye mu gikombe cy'isi afite forume z'inkweto kabisa nubagarukanye mwoto ataragarukanye imbaraga atari garukana icyo bita umuriro garukana icyo bita katiyusha umurashi mwiza uhagarariye abandi ameze neza cyane ariya rekuramo bawora tatu manisiti udafite pepura gatoya we manisiti ya Enzo Maresca abafana bihebye manisiti udafite Enzo Maresca abakinnyi baragenda barashyiramo nababwiye inkuru ya Erling Brot yarandiye igenda rya Samitaha nyamara mwitonda babagabo babavuga ibyo bazi mutinyemo hagurutsa babiri bihuse cyane Magayica rimwe n'uwitwa Marimush Enzo Maresca uragatoya bari kuvutura Cucuma Movic unaseno bawora tatuwe tatubira Magic FM. Manchester City bayikubise igitego cyoroshye mu by'ukuri Martin Odegaard aracenza asigarana n'umunyezamu wenyine nawe aramucenga aramukusanya amushyira ku ruhande depoza mu buryo bworoshye cyane Erling Haaland azunguza umutwe aravuga ati ibi ni iki koko ya akora nepo Haaland yamaze kwibwira inshuti ze ati Pep yaragiye tubona ibyo ari byo ni gute ukinisha abakinnyi badafite iminota muri pre-season yes nuko nguko rero Arsenal Community Shield ya 18 kipe ya kabiri imaze gutwara kino gikombe inshuro nyinshi nyuma ya Manchester United maze kugitwara inshuro 21 Arsenal the Gunners ku ntsinzi y'ibitego byiza cyane bitatu ku busa bwa Manchester City. Mikel Arteta 100 record kuri iki gikombe nk'umukinnyi nk'umutoza muri Arsenal 100 record iki gikombe rwose buri uko yageze yagikinnye ntahusha inshuro ebyiri nk'umukinnyi wa Arsenal kanze mbabwire niyo myaka murumva neko Mikel Arteta it's 100 record iki gikombe urumva agitwara rwose. Mikel Arteta iki gikombe kiramukunda cyane nawe akagikunda urumva. Mikel Arteta nk'umukinnyi yakinnye finali y'iki gikombe 2014 na 2015 utono tubara uri kugenda duha hanyuma nk'umutoza ni inshuro 3 2020 2023 na 2026 Mikel Arteta Manchester City match ya mbere officiel ya Enzo Maresca aragayitse nabi cyane arakubiswe biteye ubwoba. Arsenal rero igikombe igomba kugiterura hano i Cardiff. Match 11-0 Arsenal yakiniye hano i Cardiff. Arsenal yatsinze inshuro zigera kuri 7 batsindwa match enye. Inshuro 11 baheruka gukinira hano Cardiff muri Pays de Galles. Munaka abakinnyi ba Arsenal nyine igikombe abantu bari bakizeye kare cyane. Undi ari cyo arukundira nyine reaction z'abafana n'abakinnyi. Katona ko igikombe half time wari bakibaza. Ko undi yari igikombe cy'cyakindi cyo bita ngo hard fought. Kimurwaniye cyane ebara Man City yari yaguhejeje nk'umwuka. Bari kubona amarangamutima y'abakinnyi ne you know ari menshi cyane kuruta yo turi kubona. Ariko urabona ko barimo bararamukanya biri aho ngaho abafana barimo baramwenyura you know they are smiling they are happy siko bimeze cyane.
Babona ko n'abafana bagezeho barabyina baravuga ati kabaye. Ibitego bitatu byiza cyane. Ricardo Carafiori ku isegonda rya 24 ry'umukino yanyeganyije fire kuri passe nziza cyane ya Lewis. Nabonye bemeza ko ari 23. 23 niyo bafashe. Okay, passe nziza cyane ya Lewis Miles Skelly. Igitego cya kabiri nacyo cyarishanyarazi cya Lucas Kai Havertz. Passe nziza cyane ya Christos Tizoris n'umutwe. Kai Havertz no yatsinze n'umutwe. Igitego cya gatatu cyari cya Martin Eri Maestro, the Viking Odegaard. Yeah, sure. Passe nziza cyane ya The Greek International former Club Rouge Christos Tizoris. Iyi match Tizoris akwiriye kuba man of the match. Cyane Rwose niyo kwirinda bo rwose. Tizoris baguha indabyo za Gimares nawe ntiyari yoroshye ariko barebe Tizoris. Nani sezo uzabona umuriga uzenda kuraye cyaburankanze ari hanze nepo cyaburankanze ndikuvuga ibyabaye none ngo nzakora nawe rero ntago nzakorohera rwose nako ntuzanyorohera. Mona muvanye makamba bavuga bati Mediane Declan itabara ese Raisa koze ikibice cya kabiri akira ikipe yajogotse umuntu yabuzahagarara genda ubyiuzahagarare mu mirongo hagati. Oya yashaka igihembo cy'umukino bagiye Bruno Guimaraes. Christos Tizoris. Agnes navuze ngo nawe ntiyagize umukino mubi. Ya. Utuntu twabuka afite ku mutwe warazinzi pe. Bugareka akange ma diversaire. Twabuka arimo arigana imbere sheze se. Akange ma diversaire rwose. Ndebera twatu bimeze bite cyanange arankanze kaje. Uyu munyanigeria ufite passport cyo kitambula Aristide iramukomeranya rwose. Arsenal yegukana FA Community Shield. Iki gikombe ariko ngo ntabwo ari cyiza ngiyo wagitwaye shampiyona rwose ngo babikoreye. Nabwiye ngo mu myaka 10 ishize ikipe yonyine yatwaye Community Shield ikahita itwara na Premier League ikuri nyine ku Premier League uko no tukita igitangira champion. Yego. Ni imwe ni Man City saison 2018 2019 niyo yashoboye yonyine mu myaka 10 kugitwara igatwara na Premier League. Ubundi rwose wagitwaye ngo kaba. Kenshi nono ama equipe mu nshuro 7 muri zo ama equipe yarangirizaga hejuru y'imyanya 5. Oya birakomeye. Aho ni witondera nyine ko bikomeye. Zari za seno zigeze kujya ziba 8 zikagaruka 6. Na amateka. Cyane nyine ibyo nkubwira. Ubwa kurumuriga turi kuvuga amateka ari. Ukabati ibyo ngibyo rekeraho. Agoze ubu koko ntago bishoboka. Urumva nka Arsenal kiheruka yahise ibya kabiri. Urumva ntabwo ari bibi. Irango inshuro nyinshi yo na City. Aha urakoze cyane. Yo na City nizo byibuze nanone zagitwaye ariko nubwo zitatwara igikombe ntizive muri enye za mbere. Oya ikipe zikomeye. Yego urumva rero ko izindi zaragendaga zikajya mu 8 zikajya mu 9 zikajya aho 6 naho zabaga zihagaze 5. Inshuro enye ziheruka Arsenal aho yabaga yatwaye Premier League iki gikombe nacyo yaragitwaye. Wow. Nibura mu inshuro enye ziheruka aho mu mwaka Arsenal yatwayemo Premier League iki gikombe yaragitwaye. 2026 iragitwaye, 2004 iragitwaye, 2002 yaragitwaye, n'9 n'8 1998 nabwo yaragitwaye. Ikipe kitoroshye na Bango Arsenal yatwaye Community Shield nako yatwaye Premier League yije gukina Community Shield yitwa ko ari champion wa Premier League. Ibiri bugitware.